nyamwanga kumva ntiyanze no kubona. Leta zunze ubumwe za Amerika muri Burasirazuba bwo hagati zikomeje kuhatera ibaba. Ndavuze ibaba rikomeye. None itariki 20 z'ukwezi kwa munane mwaka 2026. Ubaze neza iminsi ishize wahita umenya neza igihe kirimo kamezi 6 agiye gushira. Kuva tariki 28 z'ukwezi kwa kabiri no turi tariki 20 z'ukwezi kwa munane. Ni imirwano ikomeje kuri muri Burasirazuba bwo hagati. Ubu haravuga abasirikare barenga 50 ba Leta zunze ubumwe za Amerika barashwe. Ibisasu vya Iran byaje giturumbuka birimbura aho bari maze benshi barakomereka. Ku mibare imaze gutangazwa y'inkomere za Leta zunze ubumwe za Amerika kuva urugamba rwatangiriye, hongeyeho abagera kuri 50 nk'ikigaragaza neza ko Leta zunze ubumwe za Amerika nazo ivy'iyi ntambara imaze kuba abantu isereri. Iran ikomeje kubitita babarira itagira impuhwe mu bihugu birimo Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Bahrain ndetse no muri Jordani. Iran ikomeje kwibasira position za gisirikare za Leta zunze ubumwe za Amerika. Ibi ndabikubwira ndetse n'amarira ari i Washington nyuma y'izi nkomere n'ifungo zigirwa ibanga zamwe mu basirikare muri Leta zunze ubumwe za Amerika. Amagana y'abasirikare ba Saudi Arabia bo bagabwe igitero kibi n'abambari ba Iran nyuma yuko baramaze iminsi bashaka guhangana n'abano bambari ba Iran ngo bahagarike. Arabia Saudite ikomeje guranura gusenya indege, misile ndetse n'ibitero biza giturumbuka ku nganda zabo bikomeje kwiyongera mu gihe nanone bashyiraho uburyo bukomeye cyane bwo guhangana na Arabia Saudite bitewe n'uko barangije ko nakore Arabia Saudite ngari umwanzi wabo kuva mu myaka yashize. Amagambo ya Yahya Sari ndaza kuyakumvisha avuga amagambo akomeye cyane kuri Arabia Saudite no kuri Leta zunze ubumwe za Amerika. Ariko 18 z'ukwezi kwa munane ubwo bagabaga igitero gikomeye, hanyuma nyuma yaho Sari azavuga amagambo akomeye ateguza Saudi Arabia cyangwa se Riyadh igihano gikomeye cyane kizaturuka kuri bano abasore biyemeje kurwana kandi afashijwe na Iran. Ntimukadukinishe, nimuturasa tuzabica, nimudufatira ibihano tuzahangana namwe. Ibihano nabyo ubwabwe tuzabifata nk'igikorwa cya gisirikare. Ni Iran yahaye gasopo Trump ushaka kurasa cyangwa se gufata ibihano leta ya Iran ashaka guhonja Iran ndetse no kwishyira hasi ku buryo ibigihugu gitindaye. Iran yahise ifata icyemezo gikomeye cyane isubiza Donald Trump mu magambo akomeye. Nk'uko ibinyamakuru byinshi byagiye bigarukaho, Iran yateguje Leta zunze ubumwe za Amerika ubwo igihombo kidasanzwe mu gihe bazifuza gushyira hasi Iran. Igikorwa cyose kizakorwa cyaba ikibihano, cyaba cyo gufatira umutungo wa Iran, cyaba ikibisasu, byose Iran izafata nk'ibikorwa bya gisirikare byayigabweho kandi izabisubiza mu buryo bwa gisirikare military kugira ngo ihagarike ako gasuzuguro ka Leta zunze ubumwe za Amerika. Iran yo ntabwo izafata mememe, izakoresha imbaraga za gisirikare ifite maze ivaneho ako gasuzuguro. Ndaje bikubwire, Mojtaba Hussein Khamenei ni umuyobozi w'ikirenga wa Iran yahamagariye abahuti bo muri Yemen gufunga undi muhora unyurwamo n'amato menshi nyuma ya Hormuz. Ni Bab al-Mandeb hafi y'ikigo cya Aden n'inyanja itukura. Ngo uyu muhora nawo bawufunge kugira ngo Leta zunze ubumwe za Amerika itabona ubuhumekero, ibone neza ko iri gukina n'ibyo itazi, iza gutera ikiugazi muri kara karere. Yibwira neza yuko bazakomeza gutesha umutwe Iran bigakunda. Ukore kuri Iran usanga ubugabo bwawe buhuye n'ikibazo, ukore kuri Iran usanga inzira zawe mu mihogo nazo zihuye n'ibibazo. Leta zunze ubumwe za Amerika ngo zatangiye kubona neza akaga muri kara karere. Ndaje byo mbikubwire. Hanyuma Uburusiya bubwiye Donald Trump na Netanyahu butariko muzi neza ko muri abasazi. Intambara ya Iran namwe izarangira isi itakibaho. Isi igiye kwirimbura y'ubwayo nabyizi. Iri gukina n'umuriro batazi. Bano ba Pelesi ntagara abantu bapfa kuvugirwamo. N'abantu b'intavumera. N'abantu batagomba gupfa kwibasirwa. None murabatatse, mwatatse Gaza, mwatatse Syria, muribwira ngo mwebwe ise muzabihonoka. Bizarakina nuko musibanganye ku ikarita y'isi. Ya n'amagambo ateye ubwoba yatangajwe n'umwe mu majenerali bakuru mu ngabo z'igihugu cy'Uburusiya. Ndaje nyakubwire, ariko tunagaruka kuri missile ndetse n'ibisasu bikomeye gushyirwa muri Tehran. Rusiya ndetse n'Ubushinwa butanga umusada na imwe bikorerwa muri Iran bikomeye cyane bishaka kwifashwa cyane ku mirongo imbere ku rugamba bigahindura uko urugamba rumeze uyu munsi. Yewe ndumungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze tuyane ku musozi turebera muri kuvuga byose ko bizakabaye. Ikaze kuri mwese.
nizo ukurikiranye uko ibintu biri kugenda bifata intera mu karere kurasirazuba bwo hagati ubona ko hari igihombo gikomeye cyane kiri kuri buri ruhande, ariko tukavuga cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko nabwo ntabwo ari izi neza ko byagendekera nk'uko biri kwigendekera. Ntabwo ari izi ko yahura n'abantu bazanye imbaraga ziremereye bafite ubushobozi budasanzwe gukomeza kwirwanaho nk'uko babibonye kuri Iran. Bari bazi neza ko Iran ari igihugu gikomeye, ariko batazi ko gikomeye bene kariya kageni uko bakibonye baratunguwe nabo. None mubeshye uti ngaho kagira inkuru rero byagendekeye gute Leta Zunze Ubumwe za Amerika nanone? Ni inkuru ikomeje guca ibintu ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se ikomeje kuvugwa cyane ku mbuga nkoranyambaga igihombo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi ntambara, nyuma yo kubura abasirikari benshi abandi bagakomereka. Ibyo byo kubura no gukomeretsa abasirikari ibyo biracyakomeje, ntabwo bizari byarangira kuri izi ngabo. N'ubu bari mu marira, n'ubu bari mu gahinda. Ibitero bya Iran n'ubushobozi bwabyo byafashe igisirikare cya Amerika biraterwa bidimba hasi. Washington ishobora ngo kuba yinjiye mu ntambara yiteze ko hazabaho ubukangurambaga bwihuse cyangwa se kurwana byihuse, ariko Iran yagaragaje ko ishobora kwisubiraho ikahangana bikomeye cyane kandi ikavanaho n'uburyo bw'iterabwoba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikiguzi cy'igihugu cya Amerika cyabaye cyinshi cyane kuri iyi ntambara, nk'uko ububiko bw'inyongera cyangwa se amakuru files, amakuru agaragaza abaguye mu ntambara n'abakomeretse muri iyi ntambara bitangazwa na Minisiteri y'Ingabo babivuga. Abasirikari ba Amerika bajya kuri 750 bamaze gukomereka bakomerekeye muri iyi ntambara kuva aho Iran batangiye kwirasaho ku 28 Gashyantare. Ukurikije iyi mibare, ububiko bw'amakuru bw'abaguye muri iyi ntambara Pentagon yatangaza umubare wa nyayo bamaze gukomereka ko rwose 757 mu ntambara bagabye kuri Tehran ku buryo butunguranye. Gusa ariko intambara irimo kuba igerageza ry'imbaraga za gisirikare za Amerika kwihangana n'ingamba zabo. Dukurikije nanone ibivugwa cyangwa se dukurikije iby'iyi raporo n'isesengura makuru, abakomerekeye ku mirongo y'imbere ku rugamba n'abaguye muri bino bitero zo ku rugamba biri guhuzwa cyane cyane n'ibikorwa bikomeye byakozwe. Gusa umubare w'abasirikari b'Amerika 18 bapfuye, bamwe bavuga ko ari bakeya, mu gihe 57 bakomeretse nabo ubwabo bivuga ko uwo mubare ushobora kuri hasi cyane ugeranije n'ibigo leta ya Iran yigabaho ibitero ibigo bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere. Ariko Pentagon nivyivuga ninabyishyira hanze. Pentagon yavuguruye amakuru yabo kubakomerekeye ku mirongo y'imbere ku rugamba kwa 19 Kanama, yongera abasirikari barenga 50 bakomeretse. Ariko aracyari ibibazo ku hantu aba basirikari bakomerekeye kuko ho ntabwo yigeze atangazwa. Pentagon ntabwo yasobanuye neza intambara abo bakomerekeyemo. Minisiteri y'Ingabo yashyizeho icyiciro gishya cy'ibikorwa zo mu mahanga, kandi ivuga ko mu kwezi gushize abasirikari bishwe cyangwa se bakomeretse baratariki 7 Nyakanga ari abasirikari bari mu bikorwa by'ingenzi. Iyo tariki ni ingenzi byibuke. Ku itariki 7 Nyakanga nibwo ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bwamenyesheje inteko ishinga amategeko ko hatangiye intambara nshya na Iran hakurikijwe itegeko ry'ubutegetsi bw'intambara. Mu kwezi gushize umubare w'ingabo zapfuye n'izakomeretse ngo ntabwo wabaye mwinshi, ariko bishoka cyane ko ngo baba barawurigishije baranze gutangaza amakuru binajyanye nuko mu nteko ishinga amategeko imitwe yombi batahuzaga cyane cyane ku bijyanye n'ibiri gukorerwa muri Iran. Kubwizo gutangaza umubare munini w'abaguye ku mirongo y'imbere ku rugamba kawuzana inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ngo byari gutuma bategura n'ikitwa impeachment kuri Donald Trump. Nubwo ibitero bya Iran byakomeje, abantu 4 barapfuye ndetse abandi benshi barakomereka, abandi baranburirwa irengero. Nyuma byaje kuvugwa nanone na Pentagon ivuga yuko amakuru amwe yatangaje ngo atariyo. Amakuru yashyizwe ku mbuga nkoranyambaga no mu binyamakuru bimwe na bimwe atariyo. CNN yatangaje mbere ko Pentagon yatinze gutangaza ingabo zakomeretse mu gihe cy'intambara. Abayobozi bavuga ko hari impungenge z'umutekano. Ubu umubare w'abakomeretse bavuga ko ari 737. Ingano yayo ikomeje kuvugwaho cyane n'ikinyamakuru cya CNN, ibinyamakuru nka AFP bivuga yuko bitizeye amakuru yatangajwe na Pentagon. Kubera ko ibiganiro byanahagaze kandi za Hormuz nanone ikaba igikomeje guhanganirwamo, ikaba no kugaragaza cyane ko ishobora kuzana amakimbirane mashyashya muri karere. Harakitezwe ko n'abandi benshi bashobora gukomerekera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Hari ibintu dushobora kwemeza, dufite ibihano bikomeye cyane kandi tuzareba uko bizagenda. Aya n'amagambo ya Donald Trump. Tuba inzira irafunguye inzira ya Hormuz.
twebwe ubwato bwinshi turimo kubutambutsa bugatambuka. Abantu ntabwo bavuga rumwe kuri iyi nzira ariko irafunguye. Aya magambo ya Donald Trump yatangaje mu minsi 3 ishize agaragaza neza ko Hormuz bayifunguye igenda neza ku itariki 20 z'ukwezi kwa munane uyu munsi masaha y'igitondo yongeye kuyasubiramo agaragaza neza cyane ko nta kibazo kiri mu Hormuz. Muri make Iran bayitsindiye kuri Hormuz, ubu ngubu aribo bari kuhagenzura mu buryo bwuzuye. Ati igihe runaka kigiye kugera mubone neza uburyo ingabo zacu zikora neza. Ati inkumirizi yacu yo mu mazi yagize akamaro kanini. Rero ndavuga mu buryo bufatika mu gihe kiriho ubu ngubu kandi hashize igihe kirekire dukora akazi gakomeye. N'uyu munsi turacyarimo kugakora hamwe n'amasezerano twashakaga banze kuyageraho, ariko bashaka amasezerano turabizi uyu munsi. Baravuga ati reka tujye ku masezerano, bazabikora batinde cyangwa se batebuke. Donald Trump aravuga ko ibikorwa zabo byo guhagarika amato ajya kuri Iran blockade byagenze neza 100% kandi bigikomeje kugeza ubwo Iran izemera guca bugufi ngikajya ku masezerano ya Zunze za Amerika. Ngari bwo buryo bwonyine rukumbi ugatuma Iran yoroherwa cyane cyane n'uyu mugogoro w'intambara yashyizweho, kuko bitagenze gutyo ngo ntago Amerika yiteguye gutanga agahenge kuri leta Iran, ntago yiteguye gutanga imutuzo kuri leta Iran. Intambara izakomeza kuri Iran mpaka kugeza ngo Iran ishyize agapira hasi. Ukurikije uko Iran imeze ubona bikunda cyangwa se bishoka ko Iran yashya agapira hasi. Reka tuze kuri Saudi Arabia cyangwa se Arabia Saudite, nayo iri kwihatakwa n'abambari ba Iran kandi ntabwo yorohewe habe na gatoya. Arabia Saudite yabaye kimwe mu bihugu byibasiwe cyane cyane n'ibitero bya Iran kandi yakunze guhura n'uva gusenya nanone bituruka ku Bahuthi bo muri Yemen bashyigikira Iran. N'ubu rero niko bikimeze. Abahuthi bagaragaza neza ko banza gasuzuguro kuva kera na n'uyu munsi batakikemera. Ingabo z'Abahuthi zikorera muri Yemen zivuga ko zahinduye imipaka ya Arabia Saudite mu buryo bwo kurwanira ku rugamba. Imipaka yo guhagarika amato bashyizeho. Umuvugizi w'igisirikare cy'Abahuthi Yahya Saree avuga ko amagana y'abarwanyi bashyigikiye Arabia Saudite barimo abayobozi ba Arabia Saudite bishwe cyangwa se bagakomereka mu bikorwa biherutse gukorwa, harimo n'abayobozi bakuru b'igisirikare cya Arabia Saudite. Saree avuga ko ubukangurambaga bwubatswe ku mahame 3 ajyanye n'inzitizi ariyo yose yashyirwa kuri Yemen: gukubita ingabo za Arabia Saudite aho ziri hose no kurinda icyo Abahuti bita usugire bwa Yemen, gukumirwa ibikorwa birenga imbibe ngo bikorwa na Yemen nizo Abahuti bavuga ko barimo gukora barinda igihugu cyabo. Saree magambo ye atangariza itangazamakuru umva uko yavuze. Uyu mugabo ni umuvugizi wa gisirikare w'Abahuthi. Ati kugeza uyu munsi twashoboye gushyiraho ibintu bitatu by'ingenzi kandi by'ingenzi cyane ku mwanzi wacu umugizi wa nabi. Ni umugisha ukomeye uturutse ku Mana ishobora byose ko abaturage ba Yemen bakomeye, ingabo z'abari intwari ku rwego rukomeye rw'imbaraga. Ubu bikaba bituma dushobora gushyira neza izi ngamba mu ngiro. Mu gihe byashize mu mwaka wa 2015 kugeza ubu umwanzi niwe watwicaga akarimbura abaturage bacu kandi akadukorera icyo ashaka cyose, ariko uyu munsi nitwe dushyira ibipimo bifatika kuri uriya mwanzi. Turamagana leta zimwe za Amerika na Israel kandi kubw'ubuntu bw'Imana twarabatsinze. Uyu munsi twashyizeho ibigereranyo bitatu kuri ibyo bipimo. Igipimo cya mbere cyaguhagarika ikorwa byo mu mazi byabo, kubera ko umwanzi ari wa Arabia Saudite yadushyize mu kato, twabashize natwe kumushyira mu kato ngo batajya ku Nyanja Itukura. Ingingo ya kabiri cyangwa se icyitegerezo cya kabiri gishyirwaho n'ingabo zacu uyu munsi ni icyitegerezo cy'ingabo zo guhangana na Arabia Saudite aho zaba ziri hose. Ubuntu n'umugisha by'Imana turimo kubona ibitero birimo kugenda neza. Icya gatatu nuko ubu turimo kurinda cyane usugire bwa Yemen n'ikirere cy'ubutegetsi bwacu kubitera ibyo aribyo byose byaba muri Arabia Saudite. Ubuntu bw'Imana tuba turimo gutera umwanzi imbaraga nyinshi igihe cyose agerageje kwambuka ngo ajye mu gihugu cyacu gitagatifu. Bityo rero kubw'ubuntu bw'Imana turimo gutanga inshamake yuzuye y'iki cyiciro kirimo gushyirwa mu bikorwa mu buryo butaziguye n'ikigereranyo cyo guhagarika ibikorwa byo gukumira bikorwa buri munsi. Aya ni amagambo ya Yahya Saree uvugira ingabo za Yemen, wavuze yuko bari muri gahunda ikomeye cyane yo gucisha bugufi ingabo za Saudi Arabia kandi bari kubigeraho. Umuburo uheruka uturuka ku makuru atangwa na Sana avuga ko abarwanyi b'Abahuthi bibasiye amato 8 y'ukomoka kuri petroli ya Arabia Saudite, 5 mu Nyanja Itukura na 3 mu kigobe cya Aden no mu Nyanja y'Abarabu. Nanone kandi avuga ko amato 48 ya Saudi Arabia
afite isano n'iki gihugu nayo yabujijwe gukomeza kunyura mu mazi yo muri kara karere, ahatirwa gusubira inyuma. Itangazo rivuga ko amato abiri y'igisirikare cya Arabia Saudite yari afite intwaro yarohetswe cyangwa se yatwitswe ku nkombe za Al Moka. Bivuga ko ubwato bwa gisirikare burenga 10 bwari buherekeje ubwo bwato nabwo bwibasiriwe cyangwa se bwatatswe. Sari avuga ko ibitero byabo 9 byagabwe ku gice cya Yanibu, Najran, Jizan na Aba ndetse no ku nyubako za petrol mu ntara y'Iburasirazuba ya Arabia Saudite. Ibyo byose bikozwe n'abahuti bafashwe na Iran. Ibindi bikorwa 14 bivuga ko byari bigakinijwe bitero bya gisirikare muri Arabia Saudite n'inzira z'ibicuruzwa mu turere turimo Al-Ruwaq, Al-Huyadaida ndetse na Al-Wadin, Malibi na Moka. Abahuti bavuga ko amwe mu mato yibasiriwe yaratwaye intwaro, ibikoresho ndetse n'abakozi by'ingabo shyikiwe na Arabia Saudite zikorera muri Yemen. Ubutumwa buturuka ku buyobozi bw'abahuthi nuko iyi ntambara itazongera kuba ku bitero by'indege cyangwa se intambara ku mipaka y'ubutaka bwa Yemen gusa, urimo kwinjizwa mu nzira z'amato yinjira muri Saudi Arabia n'ubukungu bwose bwo muri Saudi Arabia bugera ku isi yose. Sari yaburiye ko ikindi gikorwa cyose cyo kurwanya abahuti kizakemurwa n'icyo yise igisubizo cyuzuye. Yasabye ko ihagarikwa ry'imipaka cyangwa se blockade ingabo za Arabia Saudite zashyizeho bigomba kuvaho kandi bakarekura umutungo wa Yemen mu maboko yabo ugasubira kuri ba nyirawo. Nasabye ingabo za Yemen zikorana n'imitwe ishyigikiwe na Arabia Saudite kureka ibirindiro byazo. Avuga ko abahuti badashaka kwibasira abanya-Yemen barwanira mu izina ry'ingabo z'amahanga. Muri make bagomba kwikora amaguru mashya batari batakwa na abahuthi. Abahuthi barashaka ko Arabia Saudite yumva ko igitutu kuri bo ubu kizagira ingaruka zirenze aho intambara ibera. Ingamba ngo ni uguhindura ihagarikwa ubwaryo ry'ikibazo, bigahindura ibikoresho bya gisirikare bya Arabia Saudite, ibicuruzwa by'ingufu n'inzira zo mu mazi n'izo mu karere ndetse n'izo mu kirere muri rusange. Hari kandi ibikorwa bya abahuthi bikomeje kubangamira Saudi Arabia, atari yo gusa n'inshuti yabo Leta Zunze za Amerika ikaba itari kunguka nk'uko byari bikwiriye. Ariyo mpamvu bano bahuthi ngo ibikorwa bari gukora bitaba ari ibyabo bonyine, ahubwo baba bashyigikiwe n'abanyembaraga aribo Iran kwa Mojtaba Khamenei. Ni Mojtaba Khamenei leta yatangaje ko Leta Zunze za Amerika zazashyira igitutu gikomeye cyane kuri Iran ngo bikunde. Muri make uri kwikira igitabo gaseka ntago bizigira birya. Iran yahakanye iratsemba nyuma y'amasaha make Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump ateye ubwoba Iran ku gikorwa yise igikorwa cy'ubukungu gikomeye kurusha ibindi byose byigeze bikorwa ku gihugu icyo ari cyo cyose kibangamira Amerika. Iran yatanze umuburo ukomeye wazamuye cyane cyane ibibazo by'imirwano muri Iran ndetse na Amerika, bitewe n'igisubizo Iran yatanze kuri ibyo bikorwa bya Leta Zunze za Amerika biteganijwe. Umukozi ushinzwe umutekano wa Iran wavuze binyuze kuri Sputnik 5 yatangaje ko ni Sputnik nyamakuru cyitwa yatangaje ko amategeko mashya ku bicuruzwa byinjizwa muri Iran hamwe n'icyo Tehran yita inzitizi zikomeje kugaragara mu mazi, inzitizi ya Amerika, bizafatwa nk'igitero cya gisirikare kuri Tehran. Uyu muyobozi wa gisirikare wa IRGC yatanze umuburo werekana ko Iran itagishyira igitutu cy'ubukungu cya Washington nk'igihano gusa, ahubwo ko ari igitero kitaziguye ku bikorwa remezo by'igihugu, ubusugire bw'igihugu n'umutekano wacyo, bigatera ingaruka rero zirenze cyane ko ari imipaka yashyizweho. Nk'uko itangazo rivuga, Tehran yaburiye ko kwiyongera kw'igitutu cy'ubukungu bizatera ingaruka zikomeye cyane mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho muri Burasirazuba bwo hagati bwose. Abafatanyabikorwa b'Amerika, abafatanyabikorwa mu by'umutekano n'inzira z'ubucuruzi bivugwa cyane bashobora kuzahura n'ibibazo bikomeye. Uyu muyobozi wa Iran yanashinje ibihugu zo mu karere kuba byarafashije mu guteza iki kibazo, amenyesha ko ibihugu bikomeje gucuruza petrol n'ibicuruzwa mu bwisanzure mu gihe Iran ikomeje gufatirwa ibihano n'igitutu cyo mu mazi, bidashobora kwitega ko bizaguma gucuruza muri ubwo buryo rwose nta ngaruka. Muri make ati, mwa bihugu mwebwe duturanye mwiyemeje gufatanya na leta ya Amerika gucuruza no kuduhana, mwibwira ko muzakomeza kunguka mu gihombo cyacu? Ntago bikunda. Ubwo natwe niba tutarimo gucuruza, namwe ntago muzacuruza. Itangazo cyangwa se aya magambo ya leta ya Iran kuri no bihugu zo mu kigobe asa nkaho ari amagambo terabwoba ndetse amagambo yongera gutekereza kabiri kuri no bihugu
ku cyemezo byafashe byo gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, niba bishobora kwigumya gukorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikazihanganira igitero gikomeye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishobora kuzagabwaho yo n'abambari bayo mu karere, ubwo Iran yaba irimo kwihimura kuri ibyo bikorwa byabo, cyangwa se niba baraza gutekereza kabiri bakareka ibyo gukomeza gufatanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagatekereza uburyo babana na Iran mu mahoro, ari nabwo buryo bwatuma ibikorwa byabo ngo bigenda neza. Ino ki Iran ivuga iti mukwiriye gutekereza kabiri mbere ko mugiye icyo mukora. Ubu ngubu aka karere mugiye gutuma kamo akavuyo. Ntimuzacuruza mwenyine ngo bikunde, ntimuzakora mwenyine ngo bikunde. Ni mwebwe mugomba guhitamo uwo mugomba gukorana, cyangwa se mugomba guhitamo uko ejo hanyu hazaza hazaba hameze. Nyamara rero Donald Trump bamuhaye nanone icyo twakwita irindi somo nyuma yuko Mukhtaba hamagariye abahuthi kwita cyane cyane ku bijyanye no gufunga indi nzira inyuzwamo petrol nubwo wasa n'ababitangiye. Mukhtaba Hussein Kamuneh udakunze kuvuga ngiye gutanga uruhushya ku bahuthi ngo bakora akantu keza ko gukumira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu karere. Muburo waturutse kuri Yemen gashyira imbere ingingo z'ingenzi zikomeye cyane ku isi bijyanye na kubara kw'ibicuruzwa binyura mu mazi, byongeye kuba ikibazo. Guverinoma ya Yemen yemewe ku rwego mpuzamahanga ivuga ko abahuthi bashyigikiwe na Iran barimo kwitegura gutera intambwe ikomeye cyane, kandi intego nk'uko guverinoma ivuga ngo ni inzira y'ingenzi ya Bab el-Mandeb, inzira bagiye gufunga. Minisitiri w'itangazamakuru wa Yemen Muammar el-Eryani yabwiye AFP ko umutwe w'abahuthi uri gukora kugira ngo habeho ibintu bikenewe kugira ngo bashyire inkumirizi muri ariya mazi. Yashinjira itsinda kwagura ibikorwa byaryo ku nkengero z'uburengerazuba bwa Yemen mu gihe uyu mutwe ugerageza kwigarurira ibikorwa bikomeye byo mu Nyanja Itukura. Uyu muburo uje mu gihe hari umwuka mubi ukomeje kwiyongera hakurya y'Inyanja Itukura, imwe mu nzira z'ingenzi cyane ku isi zo gutwara ubwato. Bab el-Mandeb ihuza Inyanja Itukura n'ikigobe cya Aden, kandi itanga inyurwamo n'urujya n'uruza rw'ibicuruzwa byinshi biva muri Asia hagati bikajya mu Burayi binyuze mu muhora cyangwa se umuyoboro wa Suez ukora no kuri Israel na Egypt. Kugerageza gushyira uburyo bwo kugenzura uwo muhora bishobora kugira ingaruka hanze ya Yemen. Elia Aliane yanagaragaje icyo yavuze ko ari ukwiyongera kw'ingabo z'abahuthi mu bice byinshi. Uko minisitiri wa Yemen abivuga, intego z'uyu mutwe zagaragajwe nk'ibitero byibasira izambu, ibikorwa remezo bya gisivile, amato n'ubushobozi bwa leta bwo mu mazi. Avuga ko ibi bikorwa ari bimwe mu bigize ingamba zagutse zo gukomeza umwanya w'ingenzi cyane w'abahuthi ndetse no gukomeza kugira ijambo rikomeye muri kariya karere. Nyamara bamwe mu basesenguzi bakemeza yuko ibi ngibi abahuthi baba barimo gukora atari ubwo barimo kuzipangira ngo waba ari umuhamagaro bahawe na leta ya Iran ngo bafunge uyu muhora wa Bab el-Mandeb kugira ngo ibihugu byo mu kigobe bicuruza nyine z'Iburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika petrol nabyo bitangire guhomba bitabona aho binyuza petrol yabo, nk'uko Amerika ibuza Iran kwinjiza cyangwa se gusohora ibicuruzwa. Ibyo rero nazo ngo Iran kwipanga kugira ngo bumvishe bino bihugu uburyo bimera iyo bitari gucuruza, kandi bumvishe Leta Zunze Ubumwe za Amerika uko bizagenda batarimo kugura ibiturutse muri Asia bwo hagati kuko byabuze inzira, kugeza ku rwego ngo leta ya Amerika izafata icyemezo cyo kureka gushyira inkumirizi kuri Iran ndetse no gukomeza gushyira igitutu kuri Iran mu z'ubukungu. Iran nayo igakora yisanzuriye kandi bikagenda neza, kuko byange bikunde ngo ibyo bikorwa bigomba kuzaba igikorwa cy'ingenzi kigomba kumbwa cyangwa se kuvugwaho muri bino bihe. Bisa naho ubwo Iran yazamuye agapira iti noneho mwadufungiye hano natwe katafungira hariya hirya, mwafunze ko ari ubwato bugera ku butaka bwacu natwe tugiye dufunga ko hari ubwato bwanyura muri iriya nzira bujya mu bihugu z'Uburayi. Ibyo batwara iminsi hagati ya 32 na 35 muzenguruka Afurika yose, mwongere muzamuke munyuze muri Arctique, muzamuke mugaruke muri Atlantique, muzamuke mukomeze mpaka mugeze nanone muri Mediterane, ariko mwazengurutse by'igihe kinini. Icyo cyaba ari nk'igihano gikomeye cyane. Muri make nko kuva aho ngaho wicaye ujya hariya muri metero 5 uri kubona, bikagusaba kunyura iruhande rwawe ukagenda ukajya kunyura mu mutara ukongera ukagaruka ukagira aho ngaho nyine muri metero zingahe wari urimo. Ibi ngibi byo Iran ishaka gukorera Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abambari bayo, mu gihe Amerika ikomeje gushyira inkumirizi kuri Iran nayo ngo izababaza cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abambari bayo, kugeza ku rwego bazatekereza ko bibeshye maze bagahagarika ubwo busazi bwabo, icyo Iran yita ubusazi.
nyamara iby'intambara muri kara karere ngo ushobora kuzasiga Israel itakiriho. N'abarusiya batangaje ibi ngibi ngo Israel ishobora kuba izabigenderamo kurusha undi uwo ari we wese, nk'uko bitangazwa n'abayobozi batandukanye bo mu gihugu cy'Uburusiya, nk'uko bivugwa n'abahanga mu gihugu cy'Uburusiya. Murabona neza iby'intambara kari bibi, umuburo ukomeye uturutse ku mujenerali mukuru w'Uburusiya mu gihe intambara muri Aziya y'Uburengerazuba ikomeje kwiyongera, kandi Israel ngo ntacyo irimo kwibwira muri Gaza, Liban cyangwa se Syria ngo ivane ingabo zayo. Ubu rero ngo ushobora kuba bibi cyane. Lieutenant General w'Umurusiya yitwa Aptil Alodinov yavuze ko intambara iri muri Aziya bwo hagati ishobora kwiyongera ku buryo Israel ubwayo ishobora kutazongera kubaho nk'igihugu. Avugana na Tasi, Alodinov yavuze ko ingamba za Israel ari kwagura ibikorwa by'intambara no gukura Leta Zunze za Amerika ndetse n'umuryango w'Ubutani kujya mu makimbirane. Ibi rero bikaba ari bibi cyane, bikaba byaba akaga gakomeye. Impamvu ye ngo nuko Israel ishobora guha agaciro gakabije imbaraga zayo za gisirikare binyuze mu kwagura imirwano no gushyiraho ibihugu byinshi by'Uburengerazuba kuza muri iyo mirwano, kandi umuburo uje mu gihe amakimbirane hagati y'Amerika na Israel kimwe na Iran akomeje guhindura imiterere y'akarere kose muri rusange. Leta Zunze za Amerika na Israel byatangije ibikorwa bya gisirikare byabyo kuri Iran ku 28 Gashyantare, nyuma haje amasezerano y'ubwumvikane hagati ya Washington na Tehran muri Kamena asaba ko imirwano ihagarara vuba cyane, harimo no muri Liban. Ariko gahunda yo guhagarika intambara ntabwo yigeze igerwaho, ntabwo byagenze neza. Ku itariki 8 Nyakanga byibuke, Amerika yongeye kugarura ibitero bikomeye cyane kuri Iran, ishinja Tehran kutubahiriza amasezerano bafitanye isano n'umuhora wa Hormuz. Hanyuma se ku itariki 2 Kanama, Donald Trump yavuze ko yahagaritse igitero gikomeye cyari giteganijwe kuri Iran mu rwego rwo kugera ku masezerano mashya, avuga ko Iran n'imirwa mikuru y'Abarabu bose bari bemeranije ko aya masezerano agiye gushyirwaho umukono. Ntabwo byabaye rero mu gihe ingamba za diplomasi zikomeje ndetse bikaba bigaragara neza cyane ko ari ikintu gishakwa, birumvikana ko bidakunda. Uyu ni Alodinov wavuze ku isuzuma nk'umukozi w'Uburusiya yiboneye neza ko ibingibi bizatera igihombo gikomeye, ariko agaragaza uburyo ibibazo bya karere bikomeje kujya ku rwego rwo hejuru. Intambara ngo mu cyo ifitanye isano na Israel na Iran ishobora ngo gukurura Amerika, Otani n'ibindi bihugu by'ibihangage bigahindura intambara yari imaze gukomeretsa no gutera igihombo gikomeye abayitangije. Ibi rero kuri we ngo nuguhita bituma Israel yibasirwa ku rwego ruhambaye, ndetse no gutuma andi mahanga abyivanga amafite inzigo Israel, by'umwihariko ibihugu z'Abarabu na Turukiya. Ibi bikaba byateye igihombo. Gusa mu itangazo rishya ryatangajwe bivuga ko Uburusiya ngo rikohereza ibisasu muri Iran kugira ngo bifashe Iran kurwanya Amerika mu gihe amakimbirane muri Aziya y'Uburengerazuba arimo kwiyongera. Raporo ivuga ko Moscow irimo kohereza TNT, ibice bya drone n'amasasu ya Iran kugira ngo bongere kubaka intwaro za misile za Iran na drone nyuma y'amezi menshi y'intambara na Leta Zunze za Amerika. Ibicuruzwa cyangwa se ibikoresho bivuga ko binyura mu nyanja Caspian, inzira yoroshye cyane idashobora kugeramo ingabo zo mu burengerazuba bw'isi, ndetse bigafatira ibihano bikomeye cyane amatenga 20 y'Uburusiya yemewe cyane, nk'uko inyandiko ya Leta y'Uburayi yabonetse kuri NBC ibivuga. Indege za pilote, amasasu, ibikapu ndetse n'ibindi mu byoherejwe birimo ibikoresho byinshi bya gisirikare mu bwato bwanyuze muri Caspian bijya muri Iran. Ubufatanye bwa gisirikare hagati y'Uburusiya na Iran bwarushaho gukomera mu myaka ya vuba ahangaha, aho Iran yinjiye mu cyiciro gishya. Abasesenguzi batekereza ko ari ikimenyetso cy'uko ngo ibitero za Amerika na Israel ku nganda z'intwaro za Iran ku buryo ubu byaba byarahombeje Iran yabikeneye intwaro zituruka hanze. Uburusiya na Iran biri kurwana intambara zitandukanye, ariko zose Washington igira mu ruhare, zishingikiriza cyane cyane ku ntambara ku bikoresho byo muri Washington. Ari nayo mpamvu ibihugu byombi byumva ko ari ngombwa gufatanya. Iran irimo gutanga umuburo mushya kuri Leta Zunze za Amerika na Israel. Tehran ikaba irimo kubaka ibyuma byayo by'indege bitagira pilote ikoresha uburyo butandukanye bwo mu gihugu, ndetse bivugwa ko harimo gushyirwamo n'ikoranabuhanga ry'Abashinwa, Abarusiya, ndetse baheruka no kugaragaza uburinzi bw'ikirenga bw'Abanyamerika bw'Abashinwa muri kiriya gihugu. Bishobora gutera nanone ubwoba budasanzwe. Hanga system yo kurinda icyo yitwa Azrak bamaze iminsi barimo kunoganya idasanzwe, ishobora kuzajya ihangamura indege za Leta Zunze za Amerika n'iza Israel. Hanyuma harimo n'uburyo bwa Arman, system ya misile irwanya ibisasu yo mu bwoko bwa Arman,
Arman wamenya yuko ari system yo kurwanya indege igendanwa kandi ikoreshwa mu kirere ishyizweho n'imiseri y'ingabo Iran muri Gashyantare 2024. Bivuga ko ishobora kumenya ibitero biri ku ntera ya kilometero 180 no kubirwanya ku ntera kilometero 120. Iyi system yagenewe gukora ku buryo ishobora kurwanya ibitero biri ku butumburuke bwa kilometero 27 harimo ibisasu bya ballistic, ibisasu bya missile, indege zijya pilote n'ibisasu biyobowe neza. Bivuga ko Arman ishobora gukurikirana indege zijya kuri 24 icyarimwe kandi gatera intego 6 kugeza kuri 12 icyarimwe. Ikoresha ibisasu bya Sayad 3F birekurwa mu kirere kugira ngo bisenye intego ziteje akaga. Ngo ki system ishobora kutangira gukora mu minota iri munsi 3, igihe cyo kuyisubiza kikaba kiri munsi y'amasegonda 20, bigatuma ishyirwa mu bikorwa byihuse cyane byo gutanga umusaruro mu kurinda ikirere. Hagati aho Azarak bisobanura inkuba cyangwa se umurabyo, ni system gakondo ya Iran yagenewe kurinda intego zo mu misozi miremire. Yashyizwe ahagaragara muri Gashyantare 2024. Iyi system ishyirwa ku modoka ifite amapine 4 kuri 4, ituma rero ishobora kugenda vuba ndetse no kwihutishwa gusimbuzwa hakoreshejwe imitwe ya gisirikare ndetse n'ibindi. Ifite kandi radar ya 3D ifite ubushobozi bwo kumenya intego zo mu kirere ku ntera y'ibirometero 50. Ikindi wamenya kuri iyi system ya Azarak, bivuga ko sensor zikoreshwa na optic, thermal na infrared ishobora gukurikirana intego ku kilometero 25 harimo no mu gihe zitabona neza. Azarak ifite ibisasu bine bya infrared biyobowe mu kirere. Bivuga ko zaturutse ku ikoranabuhanga ryavuguruye rya Sidewinder rya Iran. Bivuga ko ibisasu byayo bifite uburebure bwa kilometero zigera ku 10 n'umuvuduko urenze uwijwe 1.18. Yibasira ibintu nk'indege zijya pilote, MAV, missile zo mu bwato na za kajugujugu. Ubu buryo rero bwashyizwe ahagaragara mu gihe ari umwuka mubi mu karere urimo ingabo za Amerika, Israel na Leta ndetse n'abahuthi. Minisitiri w'ingabo wa Iran Brigadier General Mohammad Reza Ashtiani yitabira umuhango hamwe na RNA, avuga ko izo nyongera nshya zizashimangira cyane urusobe rw'ingabo rwanda mu kirere no kurinda ikirere uburyo bimeze. Muri make kuri ngo Iran ikaba idafite ubwoba. Iran yanashyize ahagaragara misile ya Fatah, abategetsi bayivuze ko ariyo misile yayo ya mbere yakozwe ikorewe mu gihugu, ifite kujya ku burebure bwa kilometero 1400. Nyuma kandi imbaraga za Iran zo kongera kubakwa zishobora kongera kure cyane no kongera umusaruro ushobora kujya ku ntera nini cyane. Aho minsi ishize byanavuzwe ko Iran ishaka gutegura intwaro zarasa muri Leta z'Ubumwe za Amerika. None twitega iki? Hagarikwa ry'intambara cyangwa intambara ntigiye gutangira ahubwo ibe mbi cyane mu karere? Mbwira uko byumva muri comment. Ndagushimiye kubwe neza. Amahoro.